He never answered me. I expected trending an expiry period ya 2.5 years yekire goja kwaera. Ngoto changeria renge at least yatoe position ene neno NM. Ikiata kolete bono no eninche nga feelinga banta babane babugusero mbara benefit in one way no burai we constituency. Oise goja agero mo chairman OCDF. Akuru alinya tieko is a neighbor to Kitutu Central. Manager we constituency akuru Kitutu Central. PA oye oko earn more than 180,000 akuru Kitutu Central. Secretary my brother Kiondi we constituency akuru Kitutu Central. In charge of care omuntu tereji pare chonzi people Kitutu akuru Kitutu Central. Oise ko gendo omuntu okurukunga omo driver ko endi ali ya CDF akuru Kitutu Central. Oise ko gendo omonterebo ko endi omujumbe kari gusia akuru Kitutu Central. Oise ko gendo omuntu okurukunga omo driver ko endi omujumbe kari Nairobi akuru Kitutu Central. Omo advisor that is after omo PA akuru Kitutu Central. Bono kwamanya kuru kwanyore kirito kwena bugusero nerenene. Lakini kwanyora nga kirito ko gendo una bono nali geto yomo une staff. Kurwali bogero kurukunga Otieno Masabe. Otieno Masabe nero kurenda obisi ya CDF ali musosho. Kwanyora nali geto ndo kurunga amusindege okurwali Nyamagoma. Nere ne watchman yali kurende Kitutu Central. Yani ni constituency office ite ya musosho. Kogo jomo ndo kurukunga Penina of course ya kurwali Nyarere amobete une secretary ali musosho. Togo jomondo go there is a radio gurua esto agenda matanga recently nero ko baroseri enda echaega ali musosho umuntu go ngachare dia sabo kuruka miniambo is a no more enforcement yo muskali we obviously amuso then kwa maguru kwa nyanga no ena banta abo kabegete babo gusero ta balance ti region kwa nyoranga denta ya raganga kuchirugoro yonsipi ta select muntu na eno yamo ko genda denta ya bigege yonspi ugusero not even a person who represent as a constituency gari. So a king como buningeringa yare ko banga bono for example ero monyene akuru Kitutu Central. Ka akuru Kitutu Central we expect una bono gosene constituency manager go se CDF chairman at least yaru na enkuru bogeka gosenya koe gosebo gusero because yere ka akuru esa idea tiga another senior position where the other side. Oisikori linga kia mumaima ale kuru bogeka. Ale kubwadira ni bugusero na buge ko feeling agali ngange no ene na ba ko represent omo manager we constituency throughout arwete Kitutu Central in charge of care roads arwete Kitutu Central. So that is what I admire kuruka leadership because yabantu bonzi tigaba feeling ambare represented. Another thing in ende toko bona amanga nkwaro no alinde the other day na bege take clip kia